Jedne noći mladi dječak je taman bio spreman spavati, dok je odjednom čuo kucanje na vratima. Šta je bilo? Pitao je dok se lagano okretao prema vratima. Sa druge strane vrata glas njegovog mlađeg brata u strahu je šapnuo: "Imao sam noćnu moru, mogu li spavati kod tebe?" Dječak je izdahnuo, znajući da mu mlađi brat ima nemiran san, ali sutra bi se osjećao loše ako ga ne pusti unutra. "U redu, dođi kod mene." Otvorio je vrata i lagano se ušuljao po deku. Nakon što mu se mlađi brat smjestio, šapnuo mu je: "Laku noć, Tosado." No, nije bilo odgovora, pa je pomislio da je od straha već zaspao. Prošlo je par minuta i odjednom je opet netko pokucao na vrata. Malo zbunjen, stariji je dječak pomislio da im je to mama, pa je samo pitao šta je, sa nježnim glasom da ne probudi mlađeg brata. Sa druge strane vrata njegov je mlađi brat sa podsmjehom rekao: "Imao sam noćnu moru, mogu li spavati kod tebe večeras?"